روجباش گله خوشگو برا سیدای عبدالرحمن دوره خدای تعالی رحمه خالی که دگود لدیاربکر لوتیله کی لوبیاوی دا ملت رونشتنم دو کس گوتنی وان بربه دچین یک جیکر دوی پیزونگ اوجی کیرکیش برخوا درد خود وی لازی تبه کشم مروه کی تاخمه کی پوتی قراویت اک دستیا دای فوتیرک سریویه را دو پیدگرد وی لاو تیش بو گوتنی اکی لی خویا بکش یاری بکه حبسی کاری تیشی تجدسی تارجون زاری تیم بمینن او میریک دیویجی کاری منیشی متونی هاوراها حبس مرا فرق ناک دوی مادم کاری تیشی تاتون اوارم هر استنبولی ازی اوتیلکی من هیه واره ازی کار بمتا بخوفتن دوی ازی چه کاری بکم یا دوی اوتیلا میر بر اوتیلا خواهم دوی واره چه کار کی دیجوی بک و ازی معاشی دو میموراش بدمتا ام بی معاشی میمورا 5000 بچه دوی از 10000 بدمتا و یاراد گرده بیت استنبولی اوتیلیم دوی توی لورارونی میری وارن توی قاپوتی وان یا چاکتی وان اگر درخواستن توی بدار دا بکیم و گوتن فلان نماره توی مفتاوی نمارهش بدی آنختاره بی یعنی ترکیهوی توی مفتاوی اودش بدی وان وقتی جودهات توی قلون دستی وان خود توی بی سرچوه گله گله yine bekleriz. Oğul bişvara em cadın ben davayna. Vadı çe demek ki usa devamdı ki hevali khara mektu vadı şimdi deveje hayran. Karimi u rahat u pereki peş az kazanç dıkım. Hevali ujera uçağı telefon tane hevali ujera telefon mektup dinleysin devejin manavi karite çi yani tu çi tu müdüre oteli tu sekreteri oteli tu patroni nave karite çi avjiş patroni khat perse dev patron valla hevali mecmun vad perse nave vi karim min çi edvin nave karite pezevengi dvi çavana az pezevengim dvi eri dvi tu pezevengi dvi lejorejin enem mertini tu müfti divansın tevjina ravzin tini çıkarek temiz hoş perivi per desi teşviştin edvi patron men zamu pezevengi tiştek vahaşen me bezama pezevengi tiştek vahaşen meni bavi hoş tekrar pezeveng diya hoş tekrar pezeveng jina hoş tekrar pezeveng ija gotuna mena han rıngo bedini İro pezevengi keti interneti be taybeti keti TikTok'e. Emdinerin geleki jin xwe tazî dikin çişkê xwe nişa xelqê din xelqêra dikenin çavê xwe diniqînin nizam xwe tiro faşo dikin ji bo xatirê tu du hediye jê re bavê ji pirê wan ji mêrê wan li cem wan rûniştî kamerayê da naxwîn lê mêrê wan cem wan rûniştî aha vana pêzeveng pêzeveng pir bûne lê ew jinên xwe wisa tazî rû dikin dikevin înterneta û hediye dixwazin eger namus û şeref û heysiyeta mêra hev gere hediye nedin wan lewra ku merve hediye da wan ji wan re pereşan mervî jî divê hevalê pêzevenga ez ev xwesa dizanim bimîne xêr û xweşiyê da